Sorkar jela minta kesengi lengba ketnat ki kam jengok kai perthei kelas dang aidak ban khot yakren no ya ka Green Tech Foundation kabala pelong ke jingi ki syatngan minta lah nyau teli ki sengi la ong u advisor ke JTF uba William K nong si utei unong aibut ke JTF haba keren sekilat pathai kubor ula ong baka seng ka kloi ban pediange ke jingkhot yakren hanrei kan om sange ban yaki kat bampat ai daga jingtho ban pentikna bala wengno yakate ke project Taj Umyam Resort and Spa bala temu bentai ha udawlunong lumpong deng Umyam. Klai na kaliang jongka administration district administration lawan insngo yang kubor baba na kaliang ga tourism lakloi bani khot yakran ini ti ngiru ni pediang sobhai kata jingkhot tangba bidon ke condition ke bang ibu kadai ke ba ka tourism kadai ban ai ke phang pergi khot ing ban kong aba ar kadai hatu kadai ban ai ka assurance singi ba kat scrap no ya kelumpong deng island tang kata ti aba kamdon jingbut yang i bangin let mi dang kadai ka jaka mengili ekran but kita ki basai ni agreement dan ni po directorate but in hab one payam ran jingbut ke jongi kalong bangin mi nang ni ka jaka ini dia ada kejing job, kejing suk, kejing sai. Yang pai ta, tangat ta. Kumulong mentah pikuloi ban lek situ kejing lang. Ni nak lang jungi ni ong ni kloi ban lek kejing lang. Wala pi kampak ni dah kot setelah. Hendai ni ong pi pada ba, ai ni ke assurance. Ai ni ke phang begini keren, ai ni ke assurance sebab pinda ong berpin call off nak ke new project. Tangat ta. Kumut mentah kalau mau punya theory apa soang hi. Hakat nem nak lang jungi ni ngila update. Nomor na tu kisni ni kong ngila phai ke petition. Ladang ilat yang teruk kedai kejing theory taruh kendai halal untuk petition. Kadiman kejungi kalau strong mentalah news ni layat. Kadiman jungi kalau strong ba call off yang lumpong deng. Ya ka la terminate no ya ka jing a jong pi hand over yang lumpong deng project. Lono kena ka jing kenduk. Yang ka nakaliang i district administration la pensko bakan don sibit penski kambangi te nakaliang kejungi hadu mentangin pak dio penuh no kot penuh assurance ingin hadu nakaliang kejungi impat kubur bangin.